terreno Galucasha Sevordi Cristano Capelme Pete Patosiaway. Boutique Viola, Capeneva Pege, Oquachia Casadi, Carashomato, said the Vocatasio. Ah, terreno no Pia Capacis Perina Ukalakali when you put you swear Pugata Pocapelemico, Cacameraval Hodi Pipu Waputio Zovordi Pocapelemico Ze, Pukivata Tiodi, Pusher Juva Coronavirus Tihori Nipujisu Labortakatut Zassico Donu Potalivi Putti Higatunu Kita the Morshuga Catolasa Uchata Sugaza To ship a Sugima Hole Iji Uchata Tipizue Nipubu Hanu Uka Hooper Creatina Putti Hanu Kapatava Kethosenuo Associate Pastor Khedi where Nipu discovered Kazasio. Was sure they put you Segatamaza, our Katokaridi, but pressure Nipu Gil Measure Malole, Sideko, Kachamatoko, Savogatasio. Archie prepare Kazasaka Liro Chilico hit a fapo. Bonunu, dear, Tapananuka Pucker. Dear Chow Liro. Goka Jokazu, Crocro Bakalie. Near Kerket to Crocro, Lukajako, Kekot to Crozip Kajako. Jehovaki, Wo Akayao, Mo Adahu. A Popelea Kaja, Akapenepezo, Itio, where Rato Chipie, Mo Shetalekevi Tepe, Nunu, in Kalashatio. Where Pashakapia in Yalitio, Munoe, Pasacronu, Resilitio. Pokemetos Z, Munkayazo. Capilamana, no Jehovah Pia in Kayao Silite, Kerketopia in Gabatsa Silicatala. Makesho in Givorlil Ho, Capacari, in Thaki Penavol Ho. Where Pedilecobu, in Chapet. Tekonu va pilet nusatio. Casadi capenificio mejamalotio. Ricatio capenifa. Zakili give you putika via Holahia Katemka Pens Yahweh. Nipuhiko Putianu Casadi. Yetio Hikabatsunu, Hikalutsaranu. Zakanipu and Zakarata Ternamun Rushuli give it Hapico Catala Beje Yakinipu Kitumia Tetsuki Katukopete Non tom Vico Sizo de Pipuz Katsumhedi No Korokrasche Nipu Jehovah Kobut Mahodi Tepuliche Capenepa, Chetiunu, Putik cricket Povordi, Heko Kidzu Biepia, Hekobu Rizu Katsepunu Bawe, there no Hekozetu to the Pukashalam Peje, Dino Tudi, Dino Pukashatudi, Map Pubunuri, Heko Pen Katachi Hiche, Nkasoke Jehiko Zekatu Behiko Kruche. Makashubuhiko Kiko de Hije, Trihiko Bun Sam Zedi, Diako Peledi, Gavise, Keshokopenele Kevi, Tajakasuche. Potihanu, Tatsaka Krigatunu, Rasho, Rakakabapet Tegi, no Jasha, Ukapeletsipanisache, Ubutsepakosache, Kukujasaka Metisuche, Yokobun Pelemun Rakadit Hepukilimut Jangukalisuche. Siropati Honu, Kitipa, Kethosenuo, Dilia Sevordi, Hicopesis to Yahweh. No Pokikalitui, no Pokadakalitudi, Reprocape,
Pukan hesa, puka chusisa, pumezapie. Chanu, chatenu sugar suche. No, pupato disakatuka pette, mono jasuche. What pecker no kabu. Kinum hapusilia, tajangulidi. Ani pu hiko bukajan rushugatuno, runuga de sumo, hiko niggle suche, hiko riggle suche. Hiko matosukatu petepian pelasha, nke pelemiko pishengisha, bujashnudi, hiko kanuridi, hiko lakaliu, nipujishu sedapo, nki tajacha mohimajamalayawe. Amen. Jesu Christa ukela kiliuzanu kepeleme ko pete keluseyawe ipu jape uko tsidi uko buthiri pur sholali kevi pavata hangu kelela teteteru zapu zaye pete pie uke penyufatseyawe kepenyufa Jehova uko zesibazo mu thie uko bu puri haiketseponunu Puro sho moro kesho tipo sevo utso seketa hahariru kadi nipu teje bazoe. Ju siro kepelemie ke hupuri nipu nunu tefu mu pokremerodi puze kepero ketsunu tsetsedi nipu medo ukivo ketiko fe mu mero bazo ketsa sesuri pelewe. Uko Kizu gi mehosoro. Kizunu nyolhu ke krigata mehoke vonu. Nyolhu pue puto potiunu po kelhu gi hatsakeda. Nyolhu puto potiunu hakeme yekro po chavro keda jesu kosa. Po shekelhu nyolhu bu puke yeto kecha siketa tsasito zo. Musike medi tie uko vordi uko nyolhu ti hao hanu. Hake kratsa vorde we. Deri. Tie. Ketsa tesake repo shirdi kizu pe tesake nyesa ketsa. Coronavirus ketsa ho halanu. Kizu pe te. Nuna po chadamu. Ukiri ju ununa. Keme ye topo chagada hao ha. Tie uko ti unu nyolhu ko la. Teje uko je ke me ye pochadi uko shefor ke tu nyolhu ko bu ke ye tu da ke tu je pochada ke cha sesuri let hawe nyolhu je me hover ke chanu uke penyefa Jehova puri ke kri ke chanu nu nyolhu pogi po ha thocha sa ke cha puri ke kri ke chanu nu po ke ko mu po ke kre ke ja thapie Temenyo pe kesa savor zo ketsa uko Kethosenuo me hovoro sokosa ngu shiketsa zeke karingulie we belet tu ketsa Abraham we ponyonyoko pochunyoko ki Noah mu zeke peli hau ze pu pekra thoyan he ketsa pele kekrila muna pue hau shiki lu ketsala mu Ki kemhedi zeke pelu vordi kizunu kerhiro pe tepe kawashi Noah mu pozedi runu leke lekorebi lele getsa
Muki ke midi su nunu sedela shi ke tsa je hako hapie. Punyonyo ko poteme ko kipu pekrat thoche ya nye ke tsa wesese peletu. Siro Israel me ko vodi kanan kizonu lukeli she. Uko nyonyo ko uko chunyo ko ki. Uko kikem hedi Egypt me dietsedi ke me jevoshi ke tsa hako je ko pu. Egypt me jenunu kitte po ke me jemu revoshi. Jiu uke penyo fe Jehovah. O ngom ha thocha se ke tsa. O ngo ke tsa nunu uko surprise par ke liye je ko pie uko nyonyo ko kipu. Kikem hedi uko vodi ke me riedze ke jau feteleshi. Hatsanu ti che hit die ke tu tiunu kikem hedeshi. Manasa kikem heshi. Ke penyo fe Jehovah kim hidi uko zevorshi ke tsa ze hako ha. Musa kim hidi lavor kanan ki jo nunu ki kim hidi sedela shi ke tsa. Uko ze hako ha pie ti son he. Unyonyo ko, uchunyo ko kipu pekra thotavor he ke tsa. Wesesuri peletu. Saul tiki lu ke tsa koe. Ke pele ke rimi ko. Ki kim hidi pele ke momi ko bu uko pe tsa penavor shi ke tsa ze ko. Pu pekra thotan he ke tsa pele. Saule Krista me ko pe chapena pe ka ke cha mu Damascus nu fodi Krista me ko pe ka ti odi kho vo ke ziki Damascus chau nu ki da shi poe po ke lutheria cha Krista me pe ka pe pen phi tu di po ke luthela cha Krista dili ke view ka za ke chnu themie po ja ke vi thopo chala da ke cha mu ke penyu fe Jehovah posedim haka jatsa ke sa ki ke midi poza thola pe paul so wata shi ke cha je ha ko ha pe unyonyo uchunyo ko kipu pakra tho chya nye ke chri pele sikim midi Jesus Christa tiki lu ke chakori u ko Jesus je pe unyonyo ko kipu utheme ko kipu Jesus ki ke midi po jam ho tha tu le shi khu ke nye Monye krada pengu pie mie nye ketsa vacha kesanu uri vosara to ketsa suma tha ketsa pie unyonyo ko kipu siro mie jisu ki kitsa kesa ko jisu pie cruz ki nu gu ke wa je ko po hilashe ke liye je ko po zeti gi vo keta je ko mu ke masaru fu themye nyo gi ke vo tiso jasen yesa puti so ko nu themye ko ki ke mheda shi ketsa je ko Utuo simungu tu ketsa, utuo biemo mathat tu ketsa jesu kopie, unyonyo ko, uchunyo ko, kipudi tison he, uke penyo fa, ungo ketsa no temi donu poma thocha ke vor jesu kosa, po palikel ho chavon he ketsa, wesu sa peletu zo. Musikim he, uke penyo fa Jehovah, temi gi, po ke kuo pe si pengu sa ketsa, nyo lupwe, ukra ufutsanyo ko kinu sikelie mu uthosi mungu ketsa jesu ko puke yela pie ushe uchunyo ko unyonyo ko kipsala ladi nyo lupo podi uke penyo fa Jehovah puke kopie themie pesi pengu ke vor puke krika jau pie themie nyogi sasa ke vor je ha ko ha puke yezo vor di thewe vor ukori chode cheli ku hidia die kuso ponu pukeza he ponyo ko no thia za tho uko tiki ma kitsa po tsasa shi za hiki puse si ake zo we hanu pukesa kim hedinu uko ponyo ko kisi ke le jeso ko sapie uko nyonyo ko uko chunyo ko kipula ladi ke penyo fa Jehovah ngom ha thotsa ke to ko themye gi pom ha thotsa ke to ko mu Poke krika zau pia themye pe si pengusa ke to jesu kosa pu phaligal ho jesu kosa sivor di thewe uko ri chode uko bori suko silede uko missionary keri me ko je ke pushero missionary chovodi rana punu thetsa punu badi puti ke chashinu tije ke nye ke selidi mi po thenu ke dilie Mori puti ke kralidi ke hupo pe shilia ke tsa jesu korisia. Deri ti tsa puti punu uke penyo fa Jehovah po ke ku ungo ke tsunu po theme ko sidim hatsa ke sa po pitornyo ko tiki. Japu punu nu kunye vata mie nye se tenu ke dilie. Mie nye ke tsa tenu ke dilie ke tsa jesi vor. Jesu Christa ke pele me ko ke masaro fu uko ke chutsavadi to pa ke tsiki uko japu die ke rane me ko pe teri tenu ke dilie
ke chake na megi uko je ya ke sepe te sohole haki kripuli kenza uko krozori vodi ke tsame na ke siki soko sohoda ke za uko si ke za receiver mu uke penyo fe po ke la ke lie Jésus Christa ginu tsati ke sa po ke la ke le dili ke view mu po ke krike zao jiu siro po ke ku o ngozo ke za po hule ke lo le chile hule ke lo ke ku Porque cosubie, que jo pesi pengusa que tu lá, ha que me di poe puto, que tenu, po dili que viu hel lapie, que jo gisasa, po temi seti, que tenu, bom hato chervor, mo ha que me di que penufa, hato checkavor, jesucosa, buri tewe, soko sile de. Siro tierra grasa que no. Tiedza, nyolhu ke ri tiu nu, sagim hidi ke penufa Jehovah, temiegi, bom hato checketo. Temie sedi po ke ko pe si pe ngusa sa ke vor ke pe nyo fasuwe tiedza nyo lu ke ri tiu nu rabi modi vor di uko nyo lu tiu nu uko giri po se ke midi po ma thocha to zo ke za uko su sero krasa ke uko kehu Krista kehu je ke ri me ko me hosoro Martin Luther Jesia Whitefield mu Wesley unye Jesia Benny Hinn Jesivor mu hagem hiketa ke penyo fa Jehovah poti ke kri ke tsunu pothur pet hokelie ke dagelie pothemi ko kropo ginu po ke kopie pesisa ro funu pothemi ke sula sasa mu themi gi ungom ha thocha sasa vorzo mu hagem hidi ukori thewe Nyolhu ke riu tiu nuru bimuna, uko tiu nuri ke penyo fa Jehovah. Pom ha thocha to zo, potemi ko gi pom ha thocha to zo ke za susuro kaliwe. Tiedza, vodi rona ke krinu puli kenza, vo urona nuzori, uke hul ko nuzori. Revival vodi, temye ke pelenu unume pi ke za jesu ko sa uko si. Muso ko sa, ukra uke patami ko, uki recipe vitor ko. Revival vodi ke peleme ko unume pida ke za tison he vodi ke shuki nunu ni pu Jehovah rasho mo poche poteje ban da ke za rofu uko gasiki usa unuva kafdi tuavo dili ki viu ke za ke tunuri ke ramo uko ni pu la ha ke khupuri tsan na sheda ke za ke peleme ke penyo fa japu tsan sheda ke za jesu ko sa uko sivor Mutiedza, uke penyo fa Jehovah, potemi ko gi, ngom ha thocha ke do, ke penyo fa suwe, tie uko ke penyo fu, a ke penyo fa, mu nke penyo fu we. Pue nduri, tieri mu, kenyo he take tsori, ke mhe situ zot ke do, ke penyo fu. We, puti honu, utu ulepeja, utu Utachoko lepe zakudadi we uke penyofe ugi pom ha thochido keza susuri rokrat zole mogeda tiri tsaya mokishi kezrile utu use wesa haket zamie we mikratame mo we liethomie mo mori we pitsade we getsamie we thichumie zolyo we khresaro zolyo idi utu uleka thachozovo ke penyofe ugi hake zatsato keza usedi poke kopie Temie pesi pengutu ke susuri rokrat zole mogeda tiri tsaya mokishi kezrile Deri uko rokrala sekhe uko ke penyo fa Jehovah temie gi pom ha thoche ke tu gi po temie sedi po ke ko pe si pengu se ke tu la temie ke vi ke ko temie kinyi temie tehu morisi ke za temie gi po ke vi ke ko mona temie melu me hodi ke hupuri tenu ro nyobe po cha mo po se ke pero ke tsunu krukre po penyo ti tu ya ke zami sedi phake jat thoche se ya ke za seme gi no po ke ko hel la pie ki zo pe ki so for ke za uko susunguli we tie uko uke penyo fakinu tsepe rila ke le mengu ke penyo fubu ke pele me ko ro famio tsepe rila se je iketsa ho happy uko ke mengu ka za thopo tsede puti hai ke tsapunu ke pele me bu to ke hesa sa ke do ni pu ke khunu ni pu ke khunu lupe susa sa ke to la chaje ju siro pele ke mo me ko bu ni pu fele ke to la chaje iketsa ha ko pe uko nu na ke me ye thopo tsede mo ha ke me di tie ke pele me ko ke penyu fa Jehovah kinu ke la ke sa
tsake so ke sa mengu poki rakele mengu poki nu tsepe rila ke sa su sa mengu thors de mo sidi no we ke penyo fa bo tsepe ri ke sa su sa mengu di poti ke kanu utuo utemie uke pele me ko ule thomire lepe unu segeda lepe unu seba ke ta tiri tsde una gamie Krista ke pele se ye podi uko thyo uko kie mumiri sidi uko si nagamie kepele se ye ha ke je ke me thoke lunu to ke he sa zedele idi utho u themir u se ye ringu pe unu se ke da ti ringi mori Krista le thome ko ha ke je tsa zedele mori po ke hu ko ha ke je tsa se tsa ba zedele idi utho donure sidi utho ke pele ringu pe unu se ke da ti ringi mo we themie u ko thuri sidi nu Hake je ni pu ke khil no to ke he sa zada ke cha o ko thuri sidi le tsepe khila ke le o ko thuri the me thuri si ke cha mengu ya ro o ko ke pe nyo fa Jehovah se ke je se po mengu o ko ki kho thor ko ba ke cha o ko su ser kra sa ke krila mun na o ko ke pe nyo fa ri ke to ke pe nyo fa ke cha la po ke pele me ko bu ri fa ba ke cha su sa po me do po ke pele me ko bu vo krava vo lo zo di no ke thara ke thaza tu ke cha su sa po me do mo ke krila mun na po ri ke to ke pe nyo fa ke cha la po ke pele me ko bu ri fa di no po ti ke hu ke po so shiri ke ri ke pele japu su se di no po japu nu lu ke sa su sa po ke pele me pe te ko ginu su sa me re ya mo po Temie gi poke kuope sisa ke tua. Tsepe rikelie japu mu poke kuoke zapie pesi pengusamu poke kriupie temie nyogi pesi penguse ke tua. Temie sedi mhatsa ke tano pue temie melu me hodi mhatsa ke zake penyofa. Poke hugo sedi temie nyo tsepe risa ke tua ki zu ke susa ke tua pue poke hu no hake sibi ki debo baga. Ke khomye ke nyimi ki debo baga kratami ki debo baga mori ke hukini ki debo baga ke cha pues ko me hobamo derik po ke hunu ke pele me ko me yo po ke cha o melunu tenunu ki debo te thochdi po mengu ke thochabaga ki debo po mere mo po mengu ke thochdi po fazashi ke cha tenu me hodi Pue poke teminyo ginu poke kopie pesi penguse yakeza ke penyo fa pue temie melu me hodi sem hatse yakeza uko Kethosenuo sike zze ke krangule zo faro ke dimi po Egypt ko ke diu pue ke dimi po ke tladi o ke penyo fa Jehovah po sedi mhaporitsmo deri temie ponu ke ranyo thotemio mosaginu poke ku helabe ki jo pe kiesa faro ke dimi po ke tladi po kini ko poraka po suna pogura ko pogura gari ko sedi ke penyo fa mhaporitsmo deri mosaginu ke theo po theze se ke tio suyo sedi po ke ku pe ki jo penguse ke cha uko susungule de Goliath mu David unye je uko susuri puya Goliath giant po temie ke za ke chatho po ke cha suladi po ke ku ke ni tho themi po ke chaladi ke penyo fa Jehovah po sedi mha poritsmo deri ke me thonyo yo David sedi po ke ku pengusa Goliath je chau zamu mesibi mhapotsa David la pie chele kere je chapotsa zori ke penyo fa su sedi mhatsamo deri pue David jenu te royo po tezese ke dio suyo sedi po ke kopie temenyo pe sipengusa Jisu kiza hanu luke tsaki temie kropo uto use me thodi uto use ke penyo fa Jehovah joko me jitu ya kazamie te joke me jimi ko uto use ke me thomie di leto ya kaza farisi ko mo te joke siko pues ko sedi pom ha thochmo deri tenu ranyo mo uto ole pedzatu ya kaza ke ranyo no ke dio ko ke temi ko sedi Zedi pom ha thoche ke cha uko Jisu ki janul hu ke cha tiki jesu ko ringule mo hakem he ke cha je ke kri ke kra uko Kethosenuo ngule we o ke penyo fe temie melu me hodi temie ginu po ke kopie pesi penguse ya kaza ke penyo fe we
we u ke penyo fa o ngo ma tho chavo ke je so ko sa me ho ke se ki so ko sa vo ke ta je de ke tho le se ke we u ti ki je de o kro fu cha nyu ko ti ki je de i di ren ke va vo wa di khawa zama zo ke kla mu na thi je nyo lu su ke ri u ti ki the mi gi pom ha tho che ke to o kro fu cha nyu ko ti ki the mi go gi pom ha tho che ke to ke penyo fa su we Tie u ko ke penyo fu ke tsala suwen ke penyo fu mu a ke penyo fu tie ri u ko ki pom ha tho che ke do ke penyo fu we mu u ko ri tie tenu renyo mu Jehovah ke penyo fa ni pu Jehovah mo zunu dia tho me tho di Krista ke pele japunu te fu tha zo le ro pu bu se di pu japu le thonu lu zo le ro tie u ko tie zme ko ze ke pu ke tha ke me di tie she la share ke to nyolu oko she lu la for ke to nyolu we tie oko mi ze ke pu ke tha ke me di oko tiu nu Krista ke pele nu lu ke sa oko ke pele je ho ko ha pu ke yela tu ke to je kro po chada tu ke cha sari ro ka sa di tie u tiu nu Krista ke pele nu thefu mu ke pe nyo fu bu u se di pu ke ko pe si pe ngu ke lie pu ke khre pe si pe ngu se ke lie ja pu se u ke lu se di nu she ke lu me ko bu u ko ke pele ke lu je ha u ke pu ke she nu u je ko bu u ko che ke thefu ke lie mu u chef ke lie je ko po se ke to sari ro ka di ke pele ke lu nu te hi se di lu sa sa ke Kethosenuo ke penyo fa Jehovah Dieu we pusa ke cha Isaiah he pengu te tha te funu pu ke cha anu le ko sa nyen dun le ko mo ri a jo ko nye jo ko mo ti ko ki zu ki ke regret we anu le ko nyen nu le ko ki regret mo a jo ko ri nye jo ko ki regret e di ke penyo fa pusa we o ke penyo fa nu le ko po me do po ma ro ko si cho ke le zo we the me ke penyo fa ke di po rabashi ke di po chse ji ke za po ma ro so ko so si cho ke le za po ti za po ti po nu po thyo ra ke le ke me di po thyo mo zu so di o ngo ma tho che pe po the me ko pe si pe ngu for po ti po nu po thyo ti gi nu mana pe re pe po the me nyo va che for po ti po nu po thyo she je ke si me ko ti nu nu po the me ko re che for mo po thyo re pe ke to ti for cho ke le ki po thyo the me che mo je che for di the me do nu the me je di lu po ti po nu apostle ko gi nu di le ke vi u po mi tu ke vo me zo di petape hella be ki zu gi sasa Poti punu revival bu share di kepele me ko bu Kristano uno me pigata tipo cha mo ha ke midi kepenyo fe Jehovah potho rakele ke midi potho poti punu potho pomharo nu poke kheka za mo poke koso ko hella be ki zo themienyo ko pesi pengusa sa vor o ko the rever be ke za tipo nu tenu zo fa torke da ti ho hanu ke penyo fa Jehovah tie tiu nu poriki ke tsapo ginu poke kopie temenyo pesi pengu sabaga poriki ke tsapo no nu poke pele me ko sedi poke ko mu poke kriu pie ki zo pesi pengu sabashi ke tsa so so cross review we poe tiza o ngo ke tsunu o ngom ha thoke cross pie Potheme ko Israel me ko saprasa ke za Egypt me dietse ke tu no poe potheme ko sapraka sa tepe tero ko no potheme ko yakesa potheme Israel ko bunu tepe tero so ko pe tenu no krule ke za o ko si ke za rin no ke penyo fobu tie o ke la ke lie o ra ke lie o yakesa so se merot me mori Tiza poe Egypt me dike tsuno potheme ko Israel me ko sab phakele toidi tie me thoke mo me ko pette dono no pobu poke pele me ko poke me thonyo ko sab phaze poke pele no soko kelaze mara po voda ketio wes se merotio me mori apostle ko tiki medi Jesus Christa japu die ke penyo fa Jehovah japu die kerna me pe tebu vapono no tenu ke dikele siketse merotio me
Mori revival bu the chu tiu num hidi la share di the Krista ke pele me ko hatui ke sa suri merit me ke penyo fa Jehovah theory so ko pe te chla sele ke vi bo ke ko ba we bo so ko pe te chsele vi ba we deri u ko zo ke chwe o ngom ha tho server ka ta so ko merodi redi ke liye mori chepe ri ke liye ce que ce jour qu'il y a ce fait pas mourir vite que ça ou que ce soit grâce que là mon ou que penyo fait Jehovah dit ou qui pousse de ni ko nous les quoi anu les comment ah ni ko les ya que ça ce ko qui recrée c'est quoi que ça ni ko la les pas que ça que toi les ou qui pouda ça moi ce que me dit ni nous donne les quoi qui recrée quoi que ça nous ah ou on pas trop ce que toi Susanya ko la repye ba we ke tsa ke penyo fa die no no ko susangu le da zo we pom har ko sit zomo pue puti hai ke tsa pono po riki ke tsa pono no o theme gi pom ha thot sa po ke ko pe pe si pengu ba shi ke tsa we so ko sa sit si zo ke le zo ke me tho me ko bu me tho ke mo mi ko ki vi reason he ke tsa le zo le re ke ta ti hai ke tsa pono tepe te ro hanu pele ka momi ko zedi ke pele me ka kari kata ze ke tsa so ko so sisa ke me thono thaya ka za ko uya vili rest ke da tipo no ko lu ke de thono thaya ka za ko mengu ke jo so ko sa ngu chole re ke da tipo no ko shi ke tsa tipo no lu ba da ke tsa ha hanu ke penyo fa Jehovah thie ke tipo ripo no no po ke pele me ko sedi po ke ku pe si pengu ba da mo ha ke tsa we po me do so ko sa si cho ke le zde we siri u ko mha po si tu ba ke ta usa o po mha cha po si tu le ke ta su sa the me ke hu po re u ke penyo fa Jehovah krapri mo Pogi dia thomye tho chu Jesus Christa ke pele these chase di poshi ji ke vi me cha thakele me semye we ke huchari kwale tu ke cha we su so sit tu le de o ko bom ha cha su sit tu le de poti ke re ke hu po fotari ke pele me ko ri ka phita so zori we sit tu ba ke ta us Christa ke pele no de tho thakele me po khemere di uto okabie potso thakele me semye kwale tu ke cha we thi o ko bu su so sit tu le de we mo we sile ke ta ke pele house di ni punu de tho tha zole ro ke penyo fa Jehovah su gino u sedi po ke kubie ki zu pengu se pa zo ke cha o ko su so ro krasa ke me tho ke mo jo go thu o ge tu tu le da zori ke pumam ha thoko thua zolerdi use ke do krofa badari mori ha ke re ha ko ha thua open tu tu fotari o ko zo ke tswe Kristano o ke pele o these ke me tise zo dino ke penyo fa o zeto po o ya pe ba ke tsu so ro kradi ni po no no the fu ba zo le ro po em ha su ko pe te no no o ke lu se di po ke ko tha pe the me nyo pe si pe ngu ba zo we po o gi po ma tho cha ba we o ko ke thole so no no si ke le ke me di o po Jesus Christa ke pele no vo ke le ha hari ke penyo fa Jehovah o gi po ma tho cha ke sla o bu po ke pele no vo ke le zo o ko si le ke tuidi ke thole sun nunguli ke ta tuidi dio ran le ri ni po ro fu o hasa ka mo she thenu ke dikele su sa ba mo ke cha o ko su si mo se ke mi di ke pe nyo fu ro fu o ha ke sala no o bu the Jesus Christa ke pele no vole di uni to de mo ro fu ke pe nyo fe o ke lu gi pom ha tho che to ke chala o bu ti che ke kra Jesus Christa ke pele no to da ri uni da mo ke cha the ke cho uni da mo ke cha si ke cho mo na ki ke mi di o ke pele ha no we o che pe ni sa le da ki u che ro ke pele no we su sa le da the fu sa le da ke cha su sa ngudi po fe po mengu po ki me hi melonse akaza hako ha pe teri ke pe nyo fe Jehovah ni po ro fu o gi pom ha tho che ke bala ke cha o ko su ro krale zwe we tie o ke pe nyo fe o sedi o ngom ha tho che sa mo ke chla po o gi pom ha tho che to mo ke cha leta zmo mori tie o po pele ka mo me ko sedi kada kesa ki zunu ke me je ke cha ko hanu phita se ke chla po o gi pom ha tho che to mata ke cha leta zmo we ke kila mna po ke pele me bu ke me je ke cha ko hanu phi ke ki po su gi no po ke ko tha pe the me nyo pe si pe ngu se ba ke chla Philippi ko ke nie ke re se ke re dio no pu ke cha
Nye ke pele usedi po diese tsi tha zo le ke krila mona o ke penye fa nye gi ma tso zo si nye ke pele usedi po diese tsi to zo le ke krila mona o ke penye fa nye gi ma tso zo idi ke thole so ke penye fa di o ki puwe we ki ja no lu ke tsa we ze ke sen ka mo fa papi no ka mo shi ke tsa ti ke kra ze ke se ke per he vode mo hakem he ke tsa ti ke kra chiri o mo tsa ze ke se sa vo zo tyo mo we mengu ke tyo we sen ke tsa mengu ke tyo ke kra u vie chele mo de deri tie ke pele mi ko we mi popo ke tsa ke penya fa ze ke ze fi po kremere mo po ginu te fu ba ke le she ke penya fe ha ko ha pe tiginu o ke lu se di po ke ko tapie te menyo pe si pe ngu ba zo ke tsa le di so so kra di o ko ni pu nu te fu le ke po tigere ha ha nu ni pu bo te me ro go sa mo ke sho su sa o ke mengu ke za tho ke pele me ko ke cha su so we deri ni pu me to di po ti hai ke tsa po ri fo o ko ri zo da ro ha o giri fo da ro o ko su su la ri u do za fa di ni pu we ha ke re ha ginu obo sunu pidi oke lu sedino poke kuopie poke krikaza mo pothe japie ki zo pe si pe ngu so to ke tsa oko so so lari do zabake ke krilamuna oke pe nyo fe o mi po poke tgi pom ha tho cha si to zo ke tsala pwe nduri thieri mo ke nyo ke tsori kem he si to zo ke to ke pe nyo fe pwe ngi mo agi pom ha tho chaba we ni po bo po de ko ginu japie pe te ko tsga sala se ke leri cha thena oko ke chanu ni pu ki o me je me lo le do we Kerkreto ke masake penyofa he ko cheri ke so mu he ko setu ya ke za ke penyofa ti son he ko phiha je ha pe tenu no he ko zetu zo he ko ni pu ti ha hanu nki he ko me je me loya he temie he ke vi ke kunu nu he to he ke lu sebale tena shidi puti honu mori honu he ko nkremerele simo ke da ti riniwe no he ko ke jova seje ani pu jehova there non di no he ko kipu ke se kem hedi no he ko gi ma tho chatyo he ko sedi inke ko pengu pie ki zo pengu se to di inke pele me ko mi yo pu po ke te te ko gi ma tho chatyo ke tsa he ko bu thien di ha ko har ka ke sala ki lela mpe jewe ani pu thie ki zo o ke mere ke ze ke da ti ho hanu he ko bu no he ko ke pe nyo fa ke di ko mo ke diu ni pu ko mo ni pu no he ko ha tu ke tsa ha yo ha ri sedi ma tho chatyo ke tsa ha si ke lela mpe jewe ani pu jehova thie he ko ke mere he ko ke pele tsepe ni pe krasa sedi he ko bo ni pu ke pele nu nze ke pe nyo tifa nze ke jete tsaf di ni pu ti ke hu bo he ko ki vo zori no he ko ginu ke ko pe sip to ke tsa so sedi te fudi nja pu tso tha nke kre ja pu tso tha nke dinu fo ke le tsoche ani pu jehova tie ki jogi Tessa ke reposhirdi teme ke krake me jesade teme ke kom ho ke ta ke ko hai ke tsapo fordi he ki ju pen na thade he kon ki he ko me jeme loya ni pu jehova nginu rabbi moliro he ko ke me red zagada ti ho hanu no ngo ke chunu ke ko pe teme nyo pe siso to ke tsa he ko so so ri kradi incremer bazo we ani pu non thon teme ko sedi pu ri ke chunu no pu ti tu ki ke ko pe ngusia ka za game hedi the ki jo po ke mere ke zaka ta ti ho hanu nke pele me ko ginu nke ko be pe si pe ngula se je ni pu jehova non thongu me je di he ko ro guli je he ko pu ni pu ma ke re ho hanu nu Tefulie, mo ho hanu no krule ke vi, me doli ro ni pu no, ke cha ho hat se pe he ko terawadi, he ko ginu ni pu, non ke pele me ro gusi ya ke tsa ja pu bu, nte me ko giri vo ke le tse ani pu he ko tien dir na ke le ha ko la ke te je pen tse ya, zabu za ye te tse ter fa sa ke le chlie, jiu ni pu ro fu bu pu ti pe te no, he ko hasa, he ko tse pe risi di he ko bu, ti so nye, me do ke vi ko la he ko do zefa. Marafo he ko tsoke to ko la he ko do jefadi no putti pe he ko tsoke sunu tse di nze ke se ke to la do se bali ke to
Rufum hasi, Tejasi gets up here, Tien Kepelemeko, Muheke Hutsapremico pet, there is a sajedi. Hego Mahako pet, Tesidi, Jesu Christa, Heko Gelaki Liuzano, Gergreto Heko Po Jehovah, Nkichamuheko Meje Melos the way. Amen.